Siostry z mертвых powstanki запрашаюць на маёвае набажэнства. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie
за нас молися, у спомогах християнам, за нас молись, королеву ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещаниям Христовых. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaśniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Святар даючи нам святую комунию говорить тело Христа. Это слово напоміну, перестероги, заохочення. Святар нагадує, кого нам дає. Перед тим, як уділити апостолам першу святую комунію, Ісус так само сказав: «Берите, бо це есть тело моє, бо це есть келих крови моей». Этим я хотел сказать, что это уже незвичайный хлеб и незвичайное вино, а его власне тіло і кров. Так і сьогодні треба нагадувати визнавцям Христа, что это консекрованное хлеб и вино, что мы повинны принять человека, який одночасово з'являється Богом, что в этом человечем теле есть Божская душа, как мы не поддавались рутине, призвичайности, как мы шановали и прославляли величь Бога живого. Так мы молимся. Хлеба нашего щоденного дай нам сьогодні, але этот хліб ніколи не повинен стати для нас нечим звиклим. Ми не можемо його приймати по звичці, без подрихтовки, подяки, без належної поваги. Тіло Христа
Гэтыя словы гаворыць святар таксама ў форме перасцярогі. Перад святой камуніяй трэба ў сабе абудзіць сумленне. Трэба запытаць, ці знаходжуся я ў стане свячальнай ласкі, ці струменіць ува мне жыццё Божае, пераважае ва мне любоў ці нянавісць, ці не абцяжае майго сумлення які-небудзь цяжкі грэх, ці не жыву я ў стане духоўнай абыякавасці, ці не прабывае ва мне воля Хрыста. Это неприемное пытание, які ранят самолюбство, але безумовно яны неабходныя, каб прыняцце святой камуніі было плённым. Лепш увогуле не прымаць святой камуніі, чым прымаць яе нягодна. Бо святы Павел перасцерагае, хто нягодна спажывае цела Пана і п'е кроў Пана, смерць сабе спажывае і п'е. Тут не ідзе размова пра нейкія неакрэсленыя дакуль сумлення, а пра сумленне упэўненае. Не пра сумленне делікатнага сумлення, а пра поўную абыякавасць да Божых спраў. Зашмат людзей прымаюць святую камунію абыякава, легкадумна, што зневажае найсвяцейшы сакрамент і пра гэта нельга маўчаць. Чаму мы на слова святара цела Хрыста адказваем «Амен»? Это значыць «Так, сапраўды, я ведаю», што прымаю і каго прымаю. Ведаю, што гэта ёсць Пан мой і Бог мой, што я знаходжуся ў стане свячальнай ласкі, што я абмываю сваю душу ў сакраменце пакаяння, у шчырым жалі за грахі, што я свядома сказаў: «Пане, я не варта, каб ты ўвайшоў да мяне». Ведаю, што я нікчэмнасць, больш таго, грэшнік, які столькі разоў зневажаў свайго Пана і Бога. Ведаю, што я хутчэй заслугоўваю пекла, чым неба. Але нягледзячы на гэта, я веру, што Ён мне ўсё прыбачыць, даруе, што прыме мяне як блуднага сына і нават сам увойдзе ў маё сэрца, каб мяне зноў паяднаць з сабою. Не дазволь мне, Пане, прымаць сябе калі-небудзь нягодна, маючы цяжкі грэх. Не дазволь мне здрадзіць сябе, як Юда. Не дазволь таксама, каб празмерны страх устрымаў мяне ад частага прымання цела і крыві Тваёй. Jeszu, давяраю Табе. Твоей обороне отдаемся. Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawiaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.